Hello kanam pi te ho amasan ka ngai lu naw le ka za naw salam ka hin bor ma sa we tunya he gari insurance pi ham a hi lawa hi le insurance pi ka nam elawa hi le online na iti boarding ham ti hi ka hin sei ding hi in je chun hi cho lu si pat ma samu ve hin ka channel hi subscribe na bor nai wala subscribe ni bor pi lang chule ka video hi like comment share nin bor pi digin tim la ka ne hi insurance ki ti hi mi tam ta in I het diu hi in chule henai lo khalini jong mei the hi in gari I dei te nga hi le insurance ki ti hi nei lo apoi ha poi bo hi bang set na bang phat nai to zo si ai lo hi le mi to ki su kha na I kha ni ne ya hi ong le insurance sa hi abona claim ki bol the hi ji a cho insurance ki ti hi nei lo apoi bo na hi ji a cho insurance hi office a chi na ding ha sa na sa hi jong le turia he online na iti fill up bola aban le ichu iti ki download ding ham ti hi ka hin sei ding hi en hi je chun ka video hi apana apat achai chana thasilo ke ya step by step ma hoitan ni ding in tem na ka ne he ipi hi jong le insurance chu iti renew boarding ham aban le iti ki download ding ham ti chu phone screen langa ani betaw te ama sapena ekto website hi ka video description ai koi ding hi en he chu click le chun hi ta interface ngum jing ding hi en aban le chwa hi na byte number nagari new number chu chwa type na boarding aban le view price chi click na boarding hi view price chi click bol chun hi ting interface ngum maintain aban le chwa hi achunga hi nagari detail zo si chu hung ki ji ding hi tai hi chai chu phat le chwa hi idv value ki depend hi na value chu thom na sa hi le che na su tam the hi chi dit hi bolin lang aban le chewa he na value chu hi tai na su tam the hi na ki su tam hi le company a ko na value tam ding na value len ding ti na hi chi hi value na su le jo phat ti nga hi le abo na dai banga ki bol chai thiang phat na hi le noi langa okay pen hi click na boarding chewa he click bolin lang hi le chun aban hi tai hongom de hen aban le chewa he plan pen hi kumizat na ding na de ham kum khat de ham kum ni na de kum thun dem depend select na boarding hen 1 year ti chu kum khana ding pen hi select ani bolo hitin hi chi hi select bol chun anu ya hi option ni hungum ding hi hi chi option te ning chu ama sa pena hi comprehensive plan chule third party kiti hi comprehensive plan ti dan chu first party ti na dan hi hi chi a chu comprehensive plan first party chuna la hi le service chule facility namu hoiding ti na hi aman tam je jong le first party hi na la ding ka dei se ni hi aje chu third party chu na het hi in imacha cover be se lo het na me dinga ki bor ti na tabang hi in first party na bol lewang chu nang dinga se ma ding hi pi hi jong le chiwa hin more detail pen hi check ani bol hitin first party a more detail hi click bol le chun hitin interface ngum maintain hi chiwa he accident na tua hi le nagari chu asilai ho zo si zakayu si na hin sim phat pi wa na hin pi deu ti na hi nagari chu mai na ka ham a hi lawa hi le min agu ham a hi jong le hi chu ho zo si jong chu abona cover thading ti na hi na bai chu elwal nagari neu chu aset na zo si am ho in asim deu cover thadiu ti na hi chele hi chiwa aphat na khan hi third party probability ti dan chu mi khat to na ki su kha hi le hi chi third party pa injury a ki su kha an ho zo si jong chu hi chiwa hi abona cover thading hi hi si plan pen hi na kila kha hi le ijam ti khana wang sit pi a accident na to kha hi jong le na ki jan na hospital fee elole low le I1 za ka zo si chu nang na lungim ta loading abona hi insurance day in abona pu do deu ti na hi hi chi plan hin EPP cover lo ham itia hi le accident hi lo hi la nangin na ki su sit kha a hi lawa hi le iphem khat na ki lo kha a hi le chiwang chu cover loading hi chong le an harmful use ti chu alam lo pi ana za traffic rule ho na zui lowa hi ho ji nagari ahung ki su se na hi mod ti ai le wang cho wang chu cover loading hi a hi in la accident ti ho wang chu abona medical za ka jo si wang cover ding hi hi chi a chu kai ma gyar dana hi chiwa insurance hi chitian ni option ki ka la hi comprehensive pen hi select na boarding hi chipen zo na ki landing hi ka dei na hi aji so third party pen hi aman chol hom jep nai hi jong le aman cover hi alhom be se in chule comprehensive pa hi apha in aji chu khat to wangsit pi a na ki accident na ki su kha a hi jong le
นังเสเสฮิโลวาอามาอาจงกวอร์ทาดิงจงเลเมดิคอลอิจาไกโฮสิจาไกกวอร์จิจนะพานะฮีอามานี้กิฮีนะฮีอามันโบฮีอินคอมเพรเฮนซิฟฮีสังเลเจงกิกุมขันอาดิงฮีอินขัดปาฮิจะสกีฮีอินเฮจิจะนีจะทุมเสเสกิฮีโบจุฮีอินเฮจิอาจูเกยัลดานาวัง first bar hi la ding pha ka san hi ye chuni piang le first bar ding hin click ani bol hitin tin interface ng mintin aban le hewa hi first party select na boarding le include thading in plan them kan in so wintin ji na dei lawa hi le add dai lang na de na ke the chuan continue board jeng in lang aban le hewa hi na detail ne khat na so ding hi in na full name aban le email aban le mobile number aban le area pin code chau si detail ji na ji sai phat le continue hi click bolen hit aban le chwa continue na boarding a hele na phone number as OTP hong ding hi in chi OTP chu click bolen lang type bolen lang chen allow bolen aban le hitin interface ngumintin na detail jau si chu chiwai hong kita do ding hi tai aban le anuya pay now kiti pen hi click na boarding hi aban le hitin interface ngumintin ipia pay na boarding ham phone pay gpay ipina nei ham pay atm na nei ham cho hi khat pen select na ki boarding hi chiwai na bol no pen na boarding hi chiwai ke paytm a hin bowling katin pi le paytm hi click na bol hitin aban le cho hin pay now chi pen hi click na bol hitin hitin process ngumintin phone pay application na lu tinga hile gang chalin payment chu bolin lang payment chu na chai tinga hile aban hitin hungu mintin chiwa hi complete KYC chi pen hi na bol ket ngai ding hi chiwa hi start KYC click ne bol le chon hit interface hungu mintin hi chiwa hi KYC step ma chu verified PAN number ehilwa le upload address proof ehilwa hile verify other card chi ho khat pen na hi verified na bol the hi in hi china dinga chun ipi hiong le start KYC ki ti pen hi click ne bol hitin click bola chen hitai interface ngum ding hin chiwa hin detail ho namin na full name cho chun type na boarding aban le na pen card number aban le date of birth aban le na phone number ti ho jo si hi inter bolin lang aban le anoya term of condition box den hi click bolin lang aban le chiwa captcha pen hi chiwa khun type bolin lang abang khun aban le chiwa hin send OTP ti hi click na boarding ti na hi send OTP khu click ani bolo hitin hita hi detail hungum ding hi chiwa hi ID proof khat hin thum ding hi driving license voter ID or passport na de pen khat na bol the hi chiwa hi voter ID hi select ani bol hitin chi click bolen hi ta interface ngum ding chiwa hi capture photo ati hin chiwa chu front page chu le back page pen chu ani a photo click na bola aban le chi upload na bol phale chiwa hin city detail hin dong in tin gender hin dong in tin choose of relationship hin dong in tin first name last name hin dong in tin meso sin fill up cha phale tin click bola chon hi ta interface ngum ding chiwa hi congratulations success eta ani chiwa anoya khon vele chun site na kho download policy ki ti pen kho chona ki download na hi le insurance chu ready ti na hi insurance online na etiki boarding ham ti chom cha ka hil hi chan chu hung ta in tin pata ni ki bol ni ki bol chai de ka ta sanin ka video a chai chen hin ro jo si chunga ki pa thu khain chain ba na support jing timin team na ka hin nei bye bye